27-iyul oldu bunda. Akbatadabız. Akbatada şunda bir balar bir sıra bilip çıkaylışı. Ötkünde Жалауатта катуу терилди мал базарда. Өзбекстанга деп. Бияқта дагы теріп атат экен го. Эми теріп атканда кымбаттады же ошол эле баада терилип атабы? Ушунда уйлар терилип байланып турат тугандар. Az бияктагылардан эми мен мына алды деп неме кыла албайм. Үчтөн сурап айтып кетерим да силерге. Мурдагыдан кыймылдап калды дейт кыйла. Өзбекстан ачылып кыйла сода кыймылдап калды дейт. Уйлардын жакшы чырайлуу сынырларын терип атат дейт. Мурдагыдай арзан болуп анан арзан малды эле эч ким албай туруп калды эле дейт. Азыр жакшы эми кичине мал кыймылдап сода кыймылдап баштады дейт эми. Жабы албай турсак мал кайра кымбаттап кетсе керек дейт. Мына уйду кандай көңүл бурат? Мына уйдун желин көрүлө тугандар. Темир мал көйөткү. Мына торпогу ургач. Бул уйду bir жума дейм да, bir ай мурда ошол эле сатылды эле бул уй. Ошо нар жаракта турду эле, ошол жерден дагы бир шериги бар эле, ал 140ка, бул дагы 140ка сатылган экен. 135ке сатылды эле, эстей албай атам. Анан анын акам үстүнө пайдасын берип 150ге алган экен ошондо. Bir айдан кайра базарга келиптир да. 140ка алынган экен, 10 миң пайдасын берип алган экен, 150ге түшкөн экен. Эми bir айдан акам кайра алып келиптир буну. 150 миң кеми барды. 125ке сурап турганга бербей атат экен. 125ке албайт деп. Күйсөм бир 5-10 миң көйүн. Жаанчалык күйүп кетпейин деп. Ошондой, тойдор албай койдум дейт аны. Эч тойбой койдум дейт. 77,5 болуптур муну. Эркек турпогу менен. 77,5 өзү жаш бир, экинчи баласы окшойт. 77,5. Ну, Өзбекстанга теріп аткан малдардан bir көрүп чыктым азыр. Только дадылын. Да кышыган эч караш жок экен. Только ошо бир 80 миңдин үстүндөгү малдар, 90 миң, 100 миңдик. Меники эмес деп аткан экен. Мен 55 деп алыптым аны. Мана айтканга мен өлөм кесмон. Канчага алганыңызды айтып койбойсуздар, каршы эле. Не тартпай? Тартпай. 38 болгон. 38 болгон. Кайда бердиң? Жок. Сымсырай. Така сурай эле, Сал арып кылып атат да. Коюшка сал. Бирок болот да, кандай? Өтө эле ныкын деле кереги жок го. 38 болгон. 38 болгон. Пайдасына элешсе беребиз эми. Коюшка лайык кунажын. Базарда жаңылык этугандар. Шумда базардын ортосу нер. Мына биягын карагыла. Базардын ортосу жарымына чейин стяжка кылып коюптур. Нер сыла болуп, тизеден бок болуп жүрөт деп. Стяжка кылып коюптур жакшы. Бияка чейин даканса кылып койсом, куда каласа. Кышта жүргөнгө кеңир болот. Бок болуп атып, путуңду сүрөй албай калат элең берде. Тизеден бок болуп. Қанша олдат екен? Қандай олдат екен? 85. Қана әкешін тартайыншы, әкем бір тартайыншы. Пұл яң тартып қойым, на? Ойдың тазасы дең. 85 мың болды, на? Қаншаны туды әке ол? 6-шы торпақ. Ношы 6-шы торпақ екен. Торпағын бір көреліші торпағын? Құрғач? Құрғач. Сөйік дүген жәні бар, Жақшы бағып тұр. Hop. Sütlü kaymaklı mal bolsun ha. Şefim, qanday şefim? Süresiz mi? Qanchadan oldu bu küçülері? 85. 85 et bular. Mo 85. Bu 70.
Qanchadan so'radi bermay qo'ydingiz bularni? 73 ga so'radi cho'g'ini. Narxinchi? 62 qildi. Satilgan yo'q. Shunda yetdi. Yetga bag'ilgan o'ylar. Xo'p, sodangiz bersin, tinch qoling. Bu yoqqa tushib ketdi aka, qancha oldi uni shatatasiz? Shepim o qancha oldi pulni aytib qo'yingchi? Bu 55 ming. 55 ming bo'ldi. 56 so'radamiz bu yoqda buni. Paydasi 1000 so'm beradi sразу, o'rnidan jillikda. O'rnidan emas, o 8 soat bo'ldi. 8 soat bo'ldi, aytib qo'ymaysiz buni. Hayır, sodan olib bersin aka, barakasini bersin sodan. Tinch qo'yinglar, Jallobat aka. Jallobat degan kanaldan chiqasiz aka. To'g'anlar shu yoqda tizib ishlab turib bu yoqqa. Baylanganlar o'ta ko'p. Şaşpay durmaz, çekin ayet veririz. No, 70 kaç oldu? 78 oldu mu doğanlar, baylanganlardan. 78. Arka erkek tırpağım yani, tırpağı küçtüyken bunu. Tadileken tırpağı. Özü bir üçü tuğuk oğunda gövdesine. Ekin tuğuk var. Andan giyine kadar, kaysa kança? No 70 oldu. No 70 oldu mela. Urgaç tırpağı. Urgaç tırpağım yani. Onu 66. Kulda ekin tuğdu. Kul üç tuğdu kana, urgaç tırpağım yani. Tağı andan giyinkisi. 60. Ne 60? 66. Bunlar bak. Ne 60? O torpak erkek bu mu? Erkek. Bak, ötkende de çıktı, da gayla tartıp koyun. O. Şunda yakalar köp olsun, ayet bere durgana. Bilbey, basın bilbey jürüp kalasın, arı orloş, beri orloş. Tağı siz bilgenlerden. Şunu üçüyorum bilese. Tabii. Kaka gitti bular? Kızılcarga gitti. Hop, yakşı mallardan olsun ha. Nerede? Noy 80 ming bo'lgan ekan buna. O'zbekiston ekan bu. Erkek enesi. Bir 4-5 tug'andayda. $80 ming so'm bo'lib turish. Torpoq erkek. Tag'i bir aylanchi tug'anlar. Tag'i bir aylanchi 7 minut, 7,5 minut bo'ldi. 14 minut bo'lib qarayman. 79 bo'ldi tug'anlar. 79 ming. Bir 3-4 tug'amoy. 79 ming. Torpoq az ne yoqda buni? Na torpoq o'shanda. Urg'ach. Urg'ach 1000 so'm kam. 1000 so'm kam 80 ming eresmi? No, uy chang'ab qoldi-da, ana halollikdagi suvni ichiraydi. Aka qancha olib ketdi bu? Urg'achi. Erkek. Erkek. Mujik. Sifatda sipat. Qancha oldi o'sha sifat kuchlisi? 80 da otan. 80 da o'tasiz. Qolganingizni aytmaysiz. 70 balanchaga bitdi biroq. 75 ga olindi. No, ikkinchisi, birinchisi. Ikkinchisi. Butun balon? 62 ming bo'ldi. Vo, ileshib qoldi, mayli, ishta qo'ydi. 62 ming bo'ldi. Pishdi. Pishtini bosi 62 mingga pishdi. Рабочий jonivar. Shunday bosaverasiz to'qanlar ham. Soat qancha bo'lib qoldi? 9 bo'lib ketdi. 9 bo'lib qoldi soat. Mana mollarda turaver, tashlab ketdi. Chatdan olib. Shuni so'raychi, shu qancha oldi aka? 60 bo'ldi. Bola turg'achi. Uchinchi bolasi, ikkinchi. 60 bo'ldi. Qanday do'stim? Bu yoqdan taqilib oldi, bu yoqdan ketdi. Shunday. O'rtalar itarmoqmiz. Shunday asal ariqroq. Biroq bo'ladi. Barbar aka qilingchi bir. 80 ming so'm. Qaysi? 4 ta komplekt qaraysiz. O'shanda 40 dan bo'lib ketdi. Vomna bu yoqda распродажа bo'lib ketdi bu yoqda mana. Mana urg'achi. Bular urg'achi. Ha. Bu cho'ngroq urg'achi. Akamlar erkak ekan az, berib aytadi. Qolgan urg'achi ham berdi. No, o'shu, слишком tiko ekanda bular. Bu tikodan da kichik ekan bu jonivar.
Biroq çok qimmat mal shu mal yaxshi hozir. Sen bu? Bir presi bir ay jeydi. Bir pres 15 bin gektar. Oo. Ne kadar oldu? 80-40 mingdan berdingiz aka. Aka ditni ayting, muncha deng. 90 ber al dedi. Ha, 90 berdi o. Akamdan jarlib qo'ydirroq. Soda bütöteyim hozir. Narak berak bo'lib kelishesinglar ham aka. Narak berak bo'lib kelishesinglar. Bu bir ko'p tutuv qo'yib turib. Ona jash aka bir ikkinchisi o'xshaydi. Birinchisi ha. O'shanday. 90 ming so'm deb turiblar. 80 ming so'm beradi ekan. Soda endi seryoznlash boshlab turdi. Şey, küçüğüz kaç oldu küçüğüzü? 80 bin oldu. Urgaç mu? Erkek. Erkek he? 80 bin oldu. Kaçağa sıradın da bayağı soda olurkanda? Sıraylık. Ha sıraylık he? Baka sıraylık. 80 bin sonunda oldu bunda. Birinci olaş oldu. Birincisi? Bulda Tiko gene. Bu Tiko da sadece olarak gel. Mert iskem bu. Uygancha o. Uygancha da oda. Assalomu alaykum. 50 dovatam. 50 odası? Qanchaga turadi baya? 48 ga turadi. 48. 50 ming magazin ekan da bu yoqqa. Ya, 50 ming magazin ekan da bu yoqqa. magazinni sotayım desem gömbe etatko. Ha. Avam sodani kuchli qiladigan avam, молодец. Qanchaga beradi deysan? 48 ga. Hozir. Hozir qara 45 ga so'rab turamdan keyin. Hem 45 ga so'rab turadi. Bu shunday bozor to'g'anda. Ertaga men 48 ga so'ragan ekan, berib qo'ygan ekan. Hem 45 ga so'rab turaman. Bir silkin sülöngsün. Barbar akasını ayıp dur sülöngsün. Barbar aka 41 ming. Tiko'ga 41 ming. Erkek. Urgaç. 41 ming so'm berib o'rasizlar. Tuğanlar 41 ming so'm berib o'rasizlar. Alıverin dedi. Aka qaysiga qancha berib ko'rdingiz aka? Qaysiga qancha berib ko'rdingiz? Aytingchi. Yok 50 bin. Nong 50 berdingiz ha? Chaqan ekan ular. Birinchi olasiz. Erkek. Urgaç. Yalan. 50 bin. O'shanda tuğanlar. 50 bin. 55 ga berbegan ekan akam. 50 ga so'radi ekan. Aka qancha oldu bu yana? Küçüğüsü. 50 to'g'aloq bu. 100 bizlarda yo'q. 100 bizlarda yo'q. 50 to'g'aloq. Qo'lim naraq turdi, arqaroq turdi, balon. Arqaroq turdi. Mana urgaç turib qo'ygan. Birinchi olasiz. 50 ming to'g'aloq bo'ldi bular. 50 ming to'g'aloq.